Sabah kisah cukup nyata bak sikulayuh di kampus. Kung turi sidrawadaran ngedek malah cukup mulus. Urang tari bodi raya budaya mata cukup lurus. Tak uji ohi Korea ong tawa temah mehi kurus. Laju kuhoi ngan kusapa soanan kata hai jenius. Nyenan lengkap dek normala di belang pria anak Bang Yus. Awai dile di Kanada sajan apa yang virus. Dudo pindah jauh banda sajan Yahwa sabah kampus. Menau haidek nyua kencanda haba fakta sip serius. Dadem haidek rumah tangga hudep dua sabah rumus. Omen hai bang dilun janda anu kana sabah kardus. Umu manteng 72 awet muda mehi mulus. Balon dengar nyan berita ku mencinta tan serius. Ku puat tehman akhir masa ruh meraba dikus. Menya perlelom cerita bak media goh lun hapus. Neng yang manteng dalam WA cini buka bak status.